وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ومتقiler için Hudaның ayetlerinde jedel etdiyanların maskaraçılıklarından muttaqilere zarar yoktur. Lakin şolara lazım zat wagz nasihattir. Şayet şoların nasihatlerinden bereketinden olur da yola gelsin. O muttaqi bolsunlar. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Oltor adamları ki öz dinlerini oyun hesap edipdiler, olarını terk et. Oşolarını dünyanın zindagisi mağrur edendir. Oşolara Kur'an'ın vesilesi bilen wagz nasihat et. Tabir insan özünün eden ameli bilen gereftar bolup da helak bolmasın. Şonun için Hudadan gayri medet berjek ve golunu tutacak yoktur. Bu eger şol insan tamam zatları hatta yerin yüzündeki zatların hemmesini fediye verse ol zat onun kabul edilmez. Şu tariqa adamlardır özlerinin eden amelleri sebepli gereftar edilen. Şolar için qaynan kızgın sudan şarap bardır. O şolara güýçli azap bardır. Kafir bolmakları sebepli. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Aya biz bir Allah'ını koyup bize nef de bermeyen ve zarar de bermeyen zada ibadet edelim. Allah tebarek ve taala bizi İslam'a hidayet edenden soň yine iyidimize qaydyp murtat bolup kafirlige baraylmy? Ol bir adam ýaly ki onu şeytan azdyryp gumrah edip sergerdan bolupdyr. Şonuň ýoldaşlary şonu dogry ýola çagyrarlar. Dogry ýola gelip sen aýt Hudaňyň hidayeti dogry ýoldur. Ondan başgaň ýol gumrahlykdyr. We bize emredildi ki alemiň perwerdigaryna muti bolup itaat edeyli. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ve bize emredildi ki namaz okuyun deyip ve Hudaýdan korkun ve Allah tebarek ve taala ol tordatdyr ki hemmeňiziň cem bolup barjak ýeriňiz şoň tarafyndadyr. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Ve Allah tebarek ve taaladır asmanları ve yeri hak bilen halk eden ve ol güni ki Allah tebarek ve taala bir şeyin vücudunu irade edipdi şoňa vücuda gelip aýdar pes vücuda geler.
Hudaýyň sözü hakdyr. Sura dem urulan gününde padişahlyk faqat Hudaýa hasdyr. Mahfi we aşkar zatlaryny bilýändir. Ve Allah tebarak ve taala hakimdir. Etýän işlerinde hikmet bardyr. Ve agahdyr. Her bir işden habardardyr.